Unang elam kaseng Jaintia Student Union usamla Trebor Ar Suchen haka sengi penko buram miki samla puli haka Joai District Library ula keren yakamat ILP kabasateng hadu menta menne naka jing paman ka sorkar kami ban ai ka ILP syaka jela Meghalaya. Usamla Suchen ula ong ba menteri rang ba ka jela ula eklet banya keren yakamat ILP bat menteri rang ba du kari Narendra Modi haka jing yakendu jong menteri rang ba bat UPM Modi ha Delhi ban khot ya UPM kumukongsan haka jing dap sanpos nam ka jela. Unang yalam kaseng GSU ula keren ya kini kamat namar bahadu menta mene bon ba kibar jela hapo ka jela kibadang yo berbeteng ya khayi ka pateng hapo ka rilum jantia bat duna de ki hajar ngut ki bayok license naka GHADC bat ula ong syai kalawai ki khana samla lada barok ki kam kijam la kurup lut da ubar jela bat kat nam dan syuk ka khayi ka pateng para trairi trai muluk bat ngishu the lut barok kaspa jengki ha ki bar jela ngayo sa puram yo MP yo Raja Sabha manle presiden puram yo JSU wa omu haga dorbar yo Raja Sabha dawan rau ya ga jeglam ya ga ILP harega siang ko widon ni pram kam kunmo lado prime minister yo ngari India uwanu hedi hapo usiam yo iwang puram de chomu chiruk wo prime minister hadai sausi kenai pi edu chiti invitation ya benta na benta kini san paus nan melenyo ya ke isu yang ri bujai bro yang i ilek klam ini kementa ke yu wajah por room jantia kat ni kenai pi kinong nam jesu isa kan seni upat kawan mut ki kena kendro kawan mut ki manjung ki wado yang kamai ka gaji lamba kini ki dekar ki wan umut upunmi yang business yang ki oper arja khapra ki RTI ko Rafael 2% yang buram yang Jaintia Student Union u kenro Jerson Sela chami ka JHDC ka kasantli ki dukan naga trade by non tribal ngaju ong reklam musa DSP lada chapi ki dekar uwan gi hagdi kari yong i ule ki business hatopi ki nakro ng emma ka future pi yung MP naga ni ka tao yung pi sab ai ki pure yung pi kadam em ka contribution kadam ye budget ya ka benta u chakri ka jai pru om to do ka wi ka benta hare perkat kada iswe kada em ka ber perkan mo yu pi wa ka JSU de sai ka chibon ki no elam chibon ki wa start nang ni ko po ka slam yo Jaintia Student Union. So I wish used to say this, JSU is just not mere organization or a pressure group. JSU is an institution that grow leaders in the state of Meghalaya and also in the Jaintia community as a whole.